Eling eling umat teu eling-eling kita berjamaah kala kadimah kita maca Quran kala katiktokan. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat zuhur kala kalabur kita sholat asar kala pasar. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat maghrib kala ngagibrig kita sholat isya kala ngadosa. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat subuh kala kentarunu kita sholat duha kala ngagaya. Eling eling umat teu eling-eling kita sedekah kala ngagibah kita pangaosan kala ngalawan. Eling eling umat teu eling-eling kita berjamaah kala kadimah kita maca Quran kala katiktokan. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat zuhur kala kalabur kita sholat asar kala pasar. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat maghrib kala ngagibrig kita sholat isya kala ngadosa. Eling eling umat teu eling-eling kita sholat subuh kala kentarunu kita sholat duha kala ngagaya. Eling eling umat teu eling-eling kita sedekah kala ngagibah kita pangaosan